بزانن دو سال من کمله بکر حق کسام دست بیکن نهی مرامه 35 کس نتره بکی لی هنا جم نگیاشتن آرمانجا کو ام بخازن هجمارا کن بخازن yani ya me bas konu da fam kırın ya ji dört karan ji yek müzarame peşniyaz bu komela ve karan yek ji nexandina ser nivîskaran yekîtiya nivîskaran yekît pêvê girêdayî yekîtiya netewar Kurdan roşenbîr dikarin çi bikin ser bî esasî hûn karibin fikra xwe bêjin û pêşniyarê xwe ji bo komeleyê bikin ji bo nivîskaran bikin nivîskar çima nayên gelek çima yani heta komele ve bu jî gelek caran nivîskarê me digotin ciyekî me tune em lê bicivin em hev nas bikin yên ham lê dinêrin bi rastî jî nivîskarê me pir anî herkes وشانخانه خو خود دکره herkes وشانخانه خود کیجمه افجی بس بساکو کم هدوناسن کنه هر وشانخانه نسکاری هدوناست که افجی راستی جالی خبات جالی هدوناسین ادجی تصمیم در راست به. تیم مدت خیلی کلام برای سکینه نظام رکمه استفاده مالی هیه. از دست کردیم همون خیرات سر شوارات میکنه کمالی من نسکاری می‌داری مفهومی لام تجار نهاد ظاهر ما هم نقاش نکردیم بسکرکی زمان بسکرکی نویسکاران بسکرکی نویسکاران تکیتکین و شانخانان بسکرکی نویسکاران کومالی و حیات را ایرو اف کل ساله اف کدا هاتی داین ولی وقت نویسکارا هم هاتن الوی داره بگو کی ام جوان نویسکارا خودی وی کدا خود کرد همون سازی من بگو سر زمان کاله چاپ کرد سر خودی پرتوکی من گرد راستی پرتوک نایب خواندن نویسکار گلو شر آیه پرتوکاره پرتوخواندنه ده چه خباتم اولی زمان را کانه هر بکن آیه مثلا کمالا ما مدرین بیلیه راستی تکلتی نویسکار استری سر گرد مدرین کمالا ما نویسکار هیه کمالا ما نویسکار استری سر گرد پسکریکی من نافخایی ده bu yakıtya nivîskara em kanın çi bikin heya ra îro em negihaşin cemheb ji ber vê yekê jezbêne ji îro pêve çalekê me wanê bidomînin nivîskarê em negihaşinên henin ê heya min derê amade ê rahayatî ê mêrdinê hatine gelê nivîskarê me tevlî binin em wan jî ser bilîne em kêfxweşin ez herî dawî ve karin bêjim nivîskar yakıtya nivîskara tune ve ez bawer herkesîn mala xwe de ê wek nexweşiyakê bigire û ê pê herin ama yekitiya nivîskara heve dengê herî mezin, dengê herî qîrîna, dengê herî mezin, dengê nivîskareye de her havî de. De aliyê aşitiye de, de aliyê kitiye de, de aliyê bîr û baweriye de kanê bibe bersiva her havî. O ji ber vê yekê jî ecar da hatine ve kêfxweşin em serbilindin, ecar da bibîn xêr hatin ser çavan. Spas. از بعدین روبار اندام ریوربریا کمالان نویسکاری مزبوطانیا الجزیره دجیم ده همان نموده ماموسته زمان کردیمه و ریوربریا کمالا برجا بلک یا زمان چاندیمه demek direj yani dikaran bejim 10-12 sala jarek kemîn wisa nivîskarên Kurd li Bakur ji hemû bajaran û ji hemû saziyan em li hev kom bûn û armanca vê xapatê ji ew bû ku em li ser pirsgirêkên nivîskariyê pirsgirêkên sazîbonê pirsgirêkên ziman pirsgirêkên xwe nûêjeyê biaxivin hevnasînê çêkin û hêz û fikrê şev bigirin me ji ser vê hinekî nîqaş kirin hinekî pêşniyar kirin hinekî rexne xwe rexnegirî me kirin û me ji bo pêşerojê xwest ku em hev kombûn an civînê vê awayî zêde bikin û
یکیتیه کن نویسکارن کرد بدن آوا کردن لسر به هنگی داخواست کردن بهش سر به هیچ هر کرد. ما مستوى كي نويسكارا كي كرد وجه بشتكي وهنا وقت وكوارج داري خستيه وعليه نویسکار نو دست بید کنی یعنی بیشتر پیشنهادی وچنه وقتی نویسکارن زودا پرتوکی وان نویسی وان دکتن یعنی خباتک هپار کسین خواب یعنی بیشتر داخل وان ها نویسکاریه دا هندکارن چوان پیشیان جیوه کن رونه که دنه وان پیشنهادی وچنه جبونه وان کسی. موقع کاملا نویسکارن کرد سال سیامینه هاتنا دامازلاندن و ما کوارک به نام دفتر یا کواره ها دای وشاندن و دوی کواره ده مجه دای نویسکارن کو نو نویسینن هول دادن فکر خو رامان خو لیکولینن خو شیروکن خو هلبست خو بوشینن ام وی در فدید وان نویسکارا کو دو کواره ما ده نویسه و بنویسینه و نویسه و دوشینن او و هیز و مورال دنوا همان دمی داشته رو باز نویسکاری دهلا راز نویسه ده دهلا نواروگه ده دهلا رباز نویسکاریه ده امج نویسکاری نورد بون خالیکار او دو کوارا دفتره ده بشگه بنور بینسو نو مفکری که هر نویسکاری که خوازه بنویسینه این نو ام نویسه و جد دنه چه آوایی به ام جد دنه کو اون نویسکارش هیزه بسینه او بکاره بنویسین. ماست گفتن وی داویه چت بیز. بله ام وقت کاملا نویسکار مزودان بانگوازی همون نویسکارات کن در دورا سازین خوب ببین یک او یکیتیه کن نویسکار خورد بکه او بزمان خواه به چند داخل و جای خود بنویسینه او دست دانه سر برینا گله خود او برین چیه دهلا لیکولینه ده دهلا و جای ده دهلا چاندید به طیبتی ده به زمان کردی بنویسینه بخوینن او بدن خواندن. گله سپاس کنم. سپاس خوش. سپاس. ایوب کوان هفسروکی کاملا نویسکاری مزوپوتامیا من جدیرکا چای مازی من حال دیرکا چای مازی دیجیم ناوندامه لمیردین. بله. مامسایرو جوینک لامده هاتا کرن گلک کومالین کرد سازین کرد هانا باهب و نویسکاران نقاش کردن سر روشن بیرین کرد نویسکارین کرد سازین زمانی کردی خبات زمانی کردی دیکن چه پیام دکنه ولی یعنی پیام بین ریا گشتی را بین آگاهی یعنی تشتی گلوی داره از باور دکم مدوی داره ده هنه که آنی بود زمان جده بله به طبعی تو دنره خواسته که گشا یکیتیان نویسکارای ودیه یکیتیان نویسکارا ده بنگه بجی زمانه خی زمانه ایگ نبیانی زمانه ایگ خواه ایگ دایی که ویا گفتانی به دیکانی کرنده ده پیام کرنوله و ده پیش دیجیش باقی او پیاما بجی بیکرن پلانسازیات در خستن بوده و یا پیشتا از باور دکن ده پیش اوه چه ما مستوى که نویسکار کرد سازی کرد پیشنهاد رواج بنا نویس کسی نو دست نویسی بکن پیشنهاد رواج چنه یک یا دویمین جبنا جوین مینوان جوین پانلان خباتن کم خباتت هفرا پیشنهاد رواج چنه یعنی از بیاد بیشتر وقتش که مجارک پر دجیدیه پرسک دجیدیه مجارک بالکشه سدما ویژه راست ام بنرین کوچه نویسکار ایگه آنا دنویسینه تمنی وانج پنجی کندر تونه لبله مخابن ایگه نها 15 سالی 16 سالی 20 سالی جی دنویسینه هنم کسک به دسته وان ناگر بروی یکی مدوجی و کربوجه یک پینوسان و ده کوبارا خواده و جدل ویژه پینوسا جوان مواجد مال طرف خود چکر و جبو به ایگ بخواد گلمی دیسن بله او درفت نایدان او درفت جوان چه بده نه او هر دو جی جوان را فکر و آن جی دو دومینه جبو که امکانه بن جدر وی وقت از میناگه که بده مانا کاملا اسکندر مزوپوتامیا جدر وی نابنداو مردینه لعلیه لعامده لشماق لحایه ادنه انتالیا، İzmir، İstanbul نونرتیه وان هیه دم بدم او خبرناجی امی برفرهی ده پیشته امی ویا رونشتاندن بله و کنزانه اب
ve pandemiye pırtıştırma kirin bandor li ser me jî kir ku ev xebatê me hîna pêştirme bir di demê nêzde ew xebatna wê her hîna pêştirar. Xwaziya me ev û di vê demê de em nabêjin bira Ermen ve Ermenîkî nenivîsînê lê belê sedî sed Kurd bira Kurdî venivîsîn. Gelek spas kim bana gitni ve gotini ve dawî hebin. Serkeftin ji we re serkeftin em ê tev re serkevin. Spas kim usta. Gojo pozdrowy. Merhaba. Sağ olun.